Wachaka nigi weche mainyo chunyi. Obila timo nonro mar fwenyo gino manokelo nek mar miyo moro ma ripot lero ni noluar kawuok e od orofa moro e kar dak ma Kilimani, Buore, Nairobi ka. Zaituni Karata wachore ni nodhi tich kaka pile, to kata kamano ne ok odok ot. Kaka Efi Nyakidi leronwa, chenro mar bero ofwenyo ni Zaituni Kavaya notuomore matek kata nogoyo obindi. Ma Zaituni Kavaya, miyo majahigni 54 manowuok kode chieng' tich ang'wen madhi e tije maluoko kaka pile to nokoduogo. Faith Kavaya manyare wacho ni nogoyo simbe mar ong'we yamo odhiambo ma tich ang'wenno mafwenyo ni en kanye. Kata kamano, simu no nomak kod obila moro e tesend obila ma Kilimani. Mama alitoka nyumbani akiwa na afya njema, akatuambia ameenda kazi, ilikuwa around 9 am. Ilipofika masaa imeenda usiku, nikapiga simu yake around 3:30, nikapiga simu yake. Kupiga simu yake ilipokelewa na mwanaume. Kupokelewa na mwanaume, mwanaume kaniuliza, "Wewe ni nani?" Nikamwambia mimi ni msichana wa Zaitun, nataka kuongea na Zaitun, mpatie simu yake. Akaniambia ukitaka kuona Zaitun ukuje kwa ofisi za DCI Kilimani kesho. Nikasema siwezi lala kwa nyumba na mamangu hayuko, amefanya nini? Nikakimbia mbio hiyo usiku kwenda Kilimani. Kufika walikuwa wananiambia wakubwa wamefunga ofisi, wameenda, kuja kesho utaona mama yako. Bedonio kangmano ka odichieng' mokwongo nokonyagolemo. Nodok e tesend obila ma Kilimani e odichieng' mar ariyo. Kanyo emano yude ote ni min gi notho. Kesho asubuhi nikaamka nikarudi kwa Kilimani. I've prepared breakfast for my mom. Huyo askari akatoka nje, akaenda kaongea na mwenzake, wakaniambia fuata ule atakuelezea. Wakaniingiza in a room, wakaanza kuniongelesha. Kwa hiyo mazungumzo walikuwa wanaongelea mambo za vifo. Nikawaambia kwa hii dunia inafaa ukiwa mentally prepared, kifo inaweza kuja wakati wowote. Na on top of that nikamwambia hii chai itapoa, acha tupatie mam chai, afanye akikunywa chai. Ndio wakanibreakia news, wakaniambia msichana mamako amefariki. Ma e kanyo ma Zaituni netie kendo ka ema wachore ni nofwenye ringre mare. Kaluwore gi ote manyuola mar Kavaya noyudo, wachore ni noluar kowuok e od orofa mar abich. The son to the owner of the house did not find his money in one of his pockets, and therefore he called her back. She had left. He called her back and asked her to inquire where is the money. Did she find the money or not? From the testimonies, to say that she denied not to have taken any money. And as a result of that, and when they insisted that they report probably to the police, she tried to escape. Wakati nilienda kuchukua vitu zake kwa ofisi za DCI, nilipata kwa kibeti yake alikuwa na 160 shillings. Alikuwa na dera, slippers na rubbers. Hizo ndo vitu mamangu alikuwa nazo. Hakukuwa na kitu kingine yoyote. Alikuwa shatoka kazi, akapigwa simu arudi. Kumbe alikuwa anarudi kuko. Duoko mar chenro mar bero manotibne ringre Zaituni ofwenyo ni notho kaluwore gi hinyruok mopogore opogore nindi. Hinyruok manokel kaluwore ni nogoyo obindi kata tuomore kamoro matek. Gisani, achije duto ang'wen michich godo e burano odinne gi e tesend obila ma Kilimani kaka yor chiwo thuolo ne obila timo nonro margi. Ringre Zaituni gisani okane kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home mong'ere ahinya kaka City Mortuary. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.